ki pau me Michael tunin nang to Thuphon bol thei kiting yumin Thuphon ni bolona so tiang mi pt da dang cha ji ven tu hin nang to Thuphon bola mi pt dang cha na sulham ding in kitan tu chunga Thuphona hin do diu hi hin sei diu hi le so na pana na ki sei popular government ti chu go ahung zutan na go ahung zutan koi koin go thu ham koi koin na thul ham ti ho nang apana Thuphona ngai diu hin tin ama sa penin nang malunggel danin lung thu apanin hin panin lang lung thu apana itawang thupa sung ma koi koin azuya koi koin azui lowa ichan lung ham ti hin seo abe pumun sun phani rapa tuni niko a jolim thei dinga yum kenin ya khon nei ta phatnan thum zia dim khom ding nan go jing he ke pamin kema perspective ti tan tin kema lungyal long hi poimon hi ham tin ka gelin ke pamin pi le society hi to ai chen now gam Manipur gam leisi ibet na hi le ami ho hi khat aki ki hemin khat le khat aki ki zo hemin hi ti chung abol thei papa hat papa ki vet na tabang khat na om do na phamol the yeng Manipur government chu sei ma banga chu hum ki tung do ki tan popularly elected government ti chu ai hon mi pi hon vote il ha over il hendo technically a chu mi pin vote la an hendo hin reality a chu mi pin la ana lo chu chu tale hichi president rule chu kum khat chung kalwal chu hi thailo ja chu BJP chun president rule chu abana chu to a hi government pa public elected member ho a form government pa chu tun do nom ja chu an tun do ai ta chang tun do ai le chun ei mi long hon na vet dinga chu thing hang mi long ho la non naga tribal ho long ni vet ni chu vet na hi le hichi government hi ông cái xem đó cái này ông chief minister hi tây đâu thâu tiếng hin mấy xem hi nó tiếng ở chân điều chơi hỏi bản điều hầm thì ba chơi hin mà sang cho biren chu ấy mi ho favor bằng bôi thinh hang mi tia gal mi hi thì khát narrative om je chân chu gel thấy po je chân tu hin center BJP leader ho chân à biren lom chu nung coi kit ding chu hi thei ta lo je chân anh hiểu về tôi hiện yếm nam hiểm chan cho chief minister nga an leng kin ben amai lei ma chu tai ti chu ama spe nai ga phon no no mai ani na chun a council of ministers ding chu biti mang pa chong ding ti tan tin tha do pawa sei ding a chun a colleague ho a loyal golding a cabinet member ding ho cc chan vet no hi le power chu them chakha dẹp hi jong le mi vet dinga lim lom dẹp ma chun chief minister noi ta chun are nga ji le deputy chief minister ki ti kharom ji chun deputy chief minister hi limited number of post ta te len the chief minister banga khat se ding tin am pon na ni se lo di nga gup long len the deputy chief minister chun hi ji achun BJP chun an veo win hi le avet nal ding a chun naga ho deputy chief minister khat non naga ho deputy chief minister khat ki pele ho yin te chi chun combination permutation combination ti ding ham na a sequence and events ho chu evet nai le BJP ho chun equation pa chu an sim to wa alim lom di ma chu hoi ta chu an gol to hin an gol to win hi ai le chun BJP MLA chu sagi Amy lang side chun omin nan naga tribal ho la chun na hichila chun sagi ho chu BJP chun amo adana akisim hi chu sagi ho si chu aji chu party form of government hi ja chu resignation ke bol lo lai jo wa MLA hi naman lo ja chu amo ho thu hi ja chu nang football laga sei dinga ko nang stopper na panding nang striker na panding coach pa na hop tabang ko na position na hop tabang ako
BJP họ chun 7 MLA họ là cho đây đi cho anh họp gột này ta cho anh họp gột nó vài level này le Kang Pu Pi Lam side dong hin highway opening ding ang poi mo in tin chỉ tiếng le như mấy giống cái hit nin third time MLA yung hitan senior most yung hitan na Amy họ lang side ding cho cái bên này le mà vang hi deputy chief minister cái pen lang le striker pang the goal ha kum pen nin te ti dan tan tin na thì sa ma anh tiêu ai là chân offside hung thắc in na ami pi chân referee han mu ni ta cho ni me za tham khat nong cho Manipur bhavana gachi aga ki phin referee offside ti wa na aku ki nampum pi chu ke thowa pi nem cha ki gen offside hatai tiu ai ma chu na BJP te chân pi nem cha ki gen goal score tai ti gen na sai ka denga ki so he ti tabang khat hung leng lo tan even like say ma bang chun a popular government chu ahong ki form ding chu go zu ding chu ki he tan go hung zu thading he tan ji go zu ma sanga chu Kolphe ava in chu teng le meibol ho chu ahung vamin chu teng him pi le hong jingin na him pi hong jingin hui le go hui ho chu nong jingin hiti chun ibet na hi le chun van ho chu hong jingin chap bang ho chu thunder lightning na i ho chu evident hi chu hong chu so ke chu ai wa MLA ho chu hen na sa chu het mo sa win tin na hen na sa chu het mo sa wa popular government po wa hi le pan lo diu hi ti wa le wa na ko ki ha sil le yo chu ai tua wa na sei wa chu khởi tiền na sei dan chu ami pi tiền zong ki ho lang na ho lang ti tau te lam ka lang ho thang gim nei te tilwa lam ka lang ho zong i vet vele pu Elvis ne la sa khu ki het mo sa ding ka ti zong le na chan ka vet le sei lo thei su lo thei na hi ta poi ti ja chu tua hi thu pho nai su hin tin na okay aban su no le hechi BJP te chun ka MLA ho chu ka thu ati chu ale mi lang ho chun ka MLA ho chu ka thu ti chu BJP te to chun mi ho chu MLA chu ai chu aki chu ai de kon na zo mi ti ai like ki design nom lo phat no wa chu a BJP te chu na zo ta zo tu a chu na ale an zo phat no wa chu mi pi chun ni pi chu pi ham ti cho head team te lo phat no wa chu pi nem cha chu nga chu mo lung han no wa hi le pi nem cha chu nga chu mo lung han no wa pi nem cha chu deputy CM alai Territorial tai ti wa apun khomu wa ale on the other hand alang khana chu cho cham put langa MLA ho si chu piti de ha cho cham put langa MLA ho si chu su na de head lo phat no wa chu people's MLA tia mo phun ni ngole azi apol amu amal a reason a rational dai lo chu people's ikhatinga chu apon do le ale ni chon phun do kin na ka lo wa chu people's MLA phun do wa hi le itile tien bo lo hitam KP BJP yung lo khat nong chu mo la lut kin wa chin lun thang jong chu people's MLA la chu asop lut kin wa na ka chu iti de ha til bol dan chu ka le le chen amo le mo ki hem hi win ni pi on hem jo pom tin koi ma hem jo pom tin hi chu program organizing bol or chu people's MLA ti chu hin bol chu ko hem ti le win of change ki ti pu paulin lal lin ama worker ho kiloi khom na ding asi win of change ki ti kiloi khom na ho chai kin ne ka sei nom chu bi ham ti a hi le hena sa bo lo hin zani lat ning sa chun ka ven hi le pi nem cha kip gen chun ka ki ho to chat na wa ka bo lo hi ti khat chu an thong do ki na hong ki sei kenin how far it is true chan ya di ham bang ka hepon ai bang chun ka ki ho to wa ka bo lo hi ti la hong ki lo mi yo cho na hilanga deputy CM lading loy hilanga aki resign loading loy people CM aki declare ding loy ti ho cho hong amen kasi nom pen chu tunia kasi nom pen chu mi azan ithiwin alanga athi amang yum wen me the lang athin e lang ithiwin hi cho zo sim zo no chu me the ho chu na hi le political demand cho nei lo hi na mo chun
ai mi lang ho chun hi le ichi win of change ho chu apaulun lal worker ho hin MLA hin a chu am ho chun ipi reason hitam ka hetapon mobilization bo luin amo MLA pass se chu people's MLA ti ding nga phon do go ne le ziom lo ja chuna amu amal a reason ti ding ham ka people's MLA hin ding pa chom thei lo ja chu ti tau te a people's MLA hin ding chu EP chu championship an la a EP title chu an la a delhi a ko na BJP ti a ko na chu EP an ki san ham ke lo wa na alop ding penum thei lo he la lo ding chom thei lo ja chu na pule jamang nong chu pu paulin lal worker ho chun an het lut ni le am hong cha hi thei lo phan wa chu hoi le hoi la ko na enjoy sei pa chu akit hoi lang lang ko na an loi khom wa ZSP ho yang chun singa na cha ga welcome wa pu chin lun thang ko help phalo pa yang chu na ipi ke bol ham he phalo pa government formation thu a knowledge ni ma cha hello pa yang chu nang yong people's MLA ni de ti ya cho mo het lun le ma no zui kit le na ti ta ti lo ti chu thei lo alanga pi kim neo KPA chan khom pi ama yong chu la people's MLA chu la title chang jo kit lo iwet le ji ta pa nga hi ki hep na ho hi bol hi mi zat ki thita mi zat ki mangta in lo zat ki halta hi ki po ai ki che mo hi ka vet na hi le MLA chu ipiding ipi power ai pan sa go no ham na hi chi MLA chu ipiding ham ka ti he ipi power ding lom lom chi ki ham ka ti ji po del na chu ibol hin a separate kai tai ti administration idela hi le administration mun ding a chu Manipur administration a ko na chu ki withdraw le hen hari hiya hi chu la ki withdraw nom lo a BJP MLA ko na ki withdraw nom lo a BJP party a ko na ki withdraw nom lo ai wa ga chu hilanga a BJP te chu formation ai no hop na wa chu striker ding chu chan lo man ham ti ta te na nem cha chu gol khum dinga striker dinga BJP ten an koile hilanga ho nom lo ti tabang khat da na om do gon apamo le jengin ipi le society u chui ga be na hi le sei le im ke banga hin number 1 thing no hi highest level position hi atu hin hi thing no ho hin amo no ya hin MLA ho aumin MLA ho no ya hi hausa upa chief association ke loi ho kom ho aumin jono hin civil society aumin civil society no he public no ma hin it's public ho hi MLA ho le thing no mi ho chu a chu yum mo hin na ane to chu thing no mi ho to MLA ho to CSO ho ki loi kom na khat chu in bo lovin he chu lung thu he ti win ale lung thu ki ho na chu vet le a lung thu ho chu koi ham lung thu chui ti ai le 10 MLAs la yong chu 7 MLAs bo chu lung thu a panga hin ale lung thu ho chun popular government hung umai le formation a chu pan loading a tiu le condition a siam wa chu a lung thu resolution wa chu vele MLA ho chun soi a kai kit po CSO ho nong soi a kai kit po na KNO spokesperson UPS spokesperson chu meeting chairman bo na kai kinin koi pang ham ti ki hello transparency kit lo an palke kit tawin an palke loy omuwin na ki ho bang chu le least border ka hi thowin nai wa chu political state political development khata hi ja chu athu chui ga analyze le thanop cho na politics ki tilang pang he political news development ho he het no jin tin he le ya excited ki hi ji in event na hi le amo le mo ki hem hi chu mu do thei khata hin ami pi wa confuse a ha tawin mi pi hi confuse om le jengin a hin nan sei ta chula kampo pi te se dinga rule na sem wa ga chu it applies to all cookie subscriber cookie pomjo si dinga apply hi chu rule to rule number cookie lang chu ha se lo di cookie lang chu ha se lo rule number 1 cookie le kilo thu pon rule number 1 na chu ve na hele na name cha is right na rule number 2 achi pi na ti tai pumon even if she is wrong read rule number 1 again go to rule number 1 till she is right tabang bang chu
nang in kampu pi specific na say thu bo ya and that ku ki a society pum pi a chu apply tho chu ma operational area chu anyway ga say no pen chu ipiti de ha amo ki he mai bo na lu thu ho chu ni pi cho hem zo de po ve BJP on hem zo de po ve a hin mi pi ho chun the least border popular government han lom hi yo le ki lem lo ding o mam ti tabang type ma gyal ta na hin ni tam ta mi pi la a chu he chi conflict pa hi chi crisis pa hi he chi me thei to ku ki kina na pa hi pi ha logical conclusion khat om ding chu dei na most importantly separate administration pa chu thei ding pa chu dei na chu conclusion thei le hi chi popular government sanga hin central government in na decision khat la thei le ti chu mi tam ta chu na kine pi hin na chi kine pi ya chu tam ta chu na ge la hi le hi chi gel ho ta bang ho wang chun apun na he jeng wen ken jong sympathize ka bolin ka he thim to win na aji chu hey sympathize na bol ham decision ala khom thei lo pau chu decision ala khom thei lo pau Michael na ka ti ho zau te lo di to pat na nang jong hi Bible la isai bunga se to banga khona na chon se na I to bangin vomin sanin ngau jong le na bu bang banga ki su thieng ding hi tai ke ma tai na chon se na ho ku ki na ma dinga ku ki zo na ma dinga na chon se na zo se ke man ngai dam na ka hin tau pi ding tin an ki nem jing lang a zo nan se chu pi nem cha chu striker hi la koi ha substitute da ki koi jong dan ham of course to ang chu MLA pu mun sang do ra hin MLA pu alam khaute hin amani yong chu a minister ding la hilowa imfala ga chi hona amani yong chu double off cycle hon ta chu na amani yong chu next a chu cabinet minister an mu thei chu na eba mu ding lom thel chu they deserve to ga ti he mu han ka dei yong ka dei se na aji chu se ngai ta BJP tu nung chu amu ding a lom hi chu la ale na Michael hi chi football ki chep na to nen se le to sumpi na sumpan di in to na na sei to banga masanga thinglang khwa football ki chep phat le chingam khona ki ngai sang ma jingin a ki par pa chu chingam pi kha lo chingam a ho bo wa a chingam a ki par pa pi kha lo chu ki par pa jong na no in tin ball all la hong ki kap chu a ban no bem cho iti dana ball all ki kap ki san na kin na mal hom na man to ngoti la chingam hai hon ki ma ta bango ti khat chuna hi to banga ku a chingam hai lo te na a chingam chang kha lo te hi people's MLA hung hi da no ham the origin of people's MLA ji ki sei le ngai ma ki diu hi ai ma ken kam mu chu sampu chu MLA tam na pen hin chu sampu le fair result ta te 6 MLA hin cabinet minister chu mai thei ho pau ti ki thona soidabi na mandatory type ni chu Manipur state ho mu ko na no pau ha soidabi ho no pau ham soidabi ti ta cho na chi soidabi min kan hi sa cho soidabi ji soidabi a chu mu jing chu 2022 to 27 sunga 12 Manipur Legislative Assembly a chu an mu lo phan wa chu champur ho chu a resentment chu sang tho chu because champur a kon thei ja chu ke no ka he chu mi pi sentiment chu ale de a chu he chi tabang equation chu na ta lo ja a chu amu lo dan ji minister chu MLA hi ho chu si chu minister hi ding chu min atup so ke chu minister hi ding chu very important so limited post so only 12 chu council of ministers chu 12 la chu ek chu mai le hi le tu chu naga hi le tu chu non naga di chu tu non naga la chu one chu kampo pi ho MLA thum nei ho district ho hi le another 6 to 1 to 6 MLA nei ho chu hi di dol hi chu hi chi 6 MLA nei chu champu fe zo lo chun cabinet minister chu kimu lo pha na chu ni pi chun emotional pulling khat chom thawa hin wa ka sei nom pen chu yes formation chu hong ki hop mai le tu a yong chu tu kuki do MLS te ta te na hi cho a ko hong ki pe mai thei hi in dak hong chu bol be de he ti le thum normal president na ma sanga ni chu tu chu ngai additional khat pe be le thum hong ni thei chan chu mai chu chang chu singam chung ki hom ki ta chu hong ki tin le hong chang lo ding chu ki de chu chang lo ho chu
nga ya chu boina sim thei thei ho chu singam pi pham pi phalo ham ki yong chu BJP chanan form ki de nai pi che le ta BJP party thu a chu ku ki nam pum pi chu mai ki ve ti pa yong chu na het thei yong ai chu ya chu tuang chu ve nai le ga sei nong pen chu kwani a het ong khati pule jamang jong jingna thai le to a chu betrayer ti tu ama no cabinet minister ki mo la mai thei chila offer chu BJP no bol mai thei chila na pu paulin la long chu deputy CM niam cha chu achan thu ya ama in proposable chula clarification no bol chula deputy CM chu ni ko even mai thei na ga to nan na ga khat ni khat ni pe win lang tin mai thei chu CM hi han manipura chamna dan te chu hele ti chu pu paulin la na propose chula ama acha giống chu tipu gang ya mei to tipu gang mei to ama te ni chu AP hen ti BJP district president thangam ho ki tu ama PRO pa ko na ji sa chu la ya chu to chu min ama in a form of deputy chief minister in a form of Paulen la hi lo pa na chu ama yong chu aga mo define ding chu alam pi om di poi ti pa chu ka phon do no me ama hi lo na chu ni khat hong ki hab lu na hi le ku ki te sharing chu ke bo ke hi ding he ti lung yal khat na ya hi la chun di jap pon te ti on chu ka phon do no hichi people seminati hong ki phun ma sang zep chun popular government hong ki form ni ho hin na hong ki declare ni ho hin pinem cha in o taking hin la ni ho chun na lam kalanga morelanga cycle protest om sau sawin si kang pok pi ke man thang gim nei tia kana ko thang gim nei hi athip zung athibin na lam kala mi thi teo imartiers teo hoi ivung wa ho ki beng ham ha bang ka ti chu la ken ipe hoi wa ki beng ha bang ka ti chu net lo ham ai lo le thang gim nei te ham ngeng si ki peng je nga ki beng ha bang ka ti chu la ale ko tu te hi ito bang din muna na mo tam to hi area thing no ho chu area operational area ki ho mu ya na I cho chu na control ya ko tu ho chu KN422 ya KN4 chu dingin thon ti dong ya chu diu mo hu chu la chi chi pi cho chu kum hi ti chan 3 years ta bang hu chi ta cho chu ti he ta du ha ale mi hizar ki thita du da tin na se na michael kami ka sau ti ding ham imi sau ti ding ham na athi ho hi phon na nei thowam pon na sang ta ka ni ya chu cham na ka ngai cha na hin to ong koi thi be ding koi in sung thi be ding koi in sung ki hon mo be ding I thi na pa chu what na atong alem loading productive feeding hila chun thi be the hi na kho pon na ilam kai hon hilanga separated hi ba administration ding mo mong don lo be amo personal wealth creation ding bola mi pi ki chep na ane ya hi imu ji aju ki sei na to ayong hi masanga don ki sei le mi chu critical jamin to ayong hi thi be te athu chu ki to le thi be te ki na be te me le to ya tha ji owa chu autonomy mu di lo center in attention nei pi be di lo chun tha be te kho oi ji chu lo cho ke view that pa chu grievances kha dong ma hi le ji chu negotiation table la chu sei ngai hin negotiation table la chu phata chu put up down chu thep ngai hin na persuade down chu thep ngai hin ji pa hi tu a incumbent leadership ho hin chu anei be se wa kamu lo he ke chu kamu lo ja chu chu tham khat ki se ya hi le lam ka yong ki hom chai su ke yo meu si ki hom chai su ke yo sei the yo bol the a he dom ho chu dar ka lo chu mo dinga chu short term to pa nau gam si khu ran na lai ding next election phat le manipur administration na chingme ro nga MLA solding che phat ding na chun ang ki su mo le he chi MLA po ra chu mi pi man cha ki na mi pi le mi pi ki na sa ding ti bo chu a bo lo hi ja chu ke chu convince ka hi thei lo hin ya chu mi thi be ding pa chu a reason ale lo ka sa lo he tong ka sa lo he thi be du ja chu ki cham na chu poi mo joy ka ti hin a ji chu ama sa pe na interview yong ka sei tan naga gi lai le chun ve le chun mi khat chong thi le
sai pi khop hoi pen han po do piu win na chiting na chun la yong chu thu chang ngai pen Thadou la hi nang na ngai tho na sa tho win thu chang hoi ta ho chan sim pi diu na consul hoi pen thu chang hoi pen lat yun hoi pen artist hoi pen han bol diu pata bui do du ui zai ni nga ko na mai thai chaga orphan na hi lo ai hi lo wido cho chu kon avet ham ti hi koi man ki don be se lo hi ja chu mon society chu a ki tup nai lo ja chu ke mu do la wang chu cham na hi ngai chai ti pa chu kan ha sei ji ya chu ka gel ko ni ja chu na ka vet man nong hi diตัวขังลุยทุจินันเสกขัดอากูลัดทีอมลละบงโลตีตะบังขนาดโหจำนาจงเห็นหลังน่าดิมานุ movement จงเจียจมจิงเละตีคดีกระเดยดานจงเห็นนะที่จะจำนาละว่าเลยเห็นไอ้เทโลจูเห็นไอ้จะจำนา not at the cost of our political demand ตีขัดจูเกี่ยวกับลงเดยดานขัดเห็นไอ้เละนั่งเห็นตัวเห็นกูกี้มินนะคิดที่ใต้กูกี้มินมีตัวอีกบอยจิงเกเวนเนี่ยThadou na hin pat propaganda mola cookie hade manadem ale adang cookie sunga jong alam ka etam zo hau ki mo ong hi phat na am ho to an kong khat ka so hom nom poi tia hi tu ma sanga tok so na bol khana koi ha e sante ham gamdang mi khan ham hau kip ka hi ta poi na tin hau kip na hi na hi tia mo pai tha jiang the ham tumon society ki evolve nga hin na Mizoram chief minister pu lal do ho ma hin Mizoram chief minister Luipa pu zoram thanga hin ama pu lal than ho la hin ama Vietnam pu lal de nga ki ti ho hin amo ko phung da chang minum lo cho ipi hiu ha ro zoram thanga chu ti koi man het ta lo cho ipi hiu ha ti ki hol ta lo cho ale tu ni a hi hau kip ki ti yong hi Thadou ka hi poi ti phon do na le hau kip Thadou hi chu shielding tho adu hen ki gau sap na le anti christian na ai lo le a platform pa hu ivet na hi le Thadou suppression ki supremacist glorify na ding mo wa ki manga che ho ki ho ta bang ho hi ale ku ki supporter ho si si ho vet le ho ki ngen hi kit cho na sam pu pi bong la kang vai ki ka CSO zo si ho president zo si ho ki ngen hi ve ta so ko ve na ve la chen joint press statement an so phat te na pu mon KWOHRP nga ni kim ho kip na o let min lin ho kip ti ho ta bang na KL kam thang ho kip te KIC let pu ho kip na ve le chen ka ti he pu mon ho kip ngan hu ni ve to ka sei no pen chu ho kip hi na pa chu condemn ka bol long hi di hi a ho kip ti ti pa hi phung na chang khat hi ja chu a title pa hi Thadou suppression na ki manga Thadou hi pu ve di a yong suspension social boycott bol na chan ho chan ya chu e ki nei hi even na hi le hi chi ho ki mo chu ku ki ideology supporter separatist ideology supporter lin pe na hi ya chu epiti ha identity ho ki hi na chu mang ding ki na hi de pon ideology ho ki na propagate ki bol pa chu ka dei lo ja chu na pi le ho ki chu abandon ka bol lo hi de pon ko ki hi na chu la do a pai mang the ho hi de pon it will remain kamin kasarne ma ho kip ji lo tu ipon it will remain ai wang ka na sei dan cho Michael how kip chu ki supremacist ideology promote na to synonymous ai ta ya chu it's better to kilang to hatas lo din ako kilang to hatas lo din to how kip na hin hil che dan chu BJP te 2014 apa na BJP te center power hong hi wa pa na bong sa ne di hon khamu ta so na ale bongsa ne di khu bongsa ne chu ki phalta lo Delhi Bombay Bangalore Chennai du da hi bongsa ki pumu ta lo cho bongsa ki timai banga bang kol sa cho na loi sa mi pam khat ale media la dunga bin mi ching ta ho hen BJP dia do ta cho non bongsa ne ding na ha mu vin notice ala bongsa ki ne tho ni na state na government ki form na munang bongsa ki ne na like Manipur ti vel hen bongsa ki ne tho Nagaland la zong Mizoram Meghalaya bongsa kine ale piti dana notice bongsa na kham lo ham tile asia na lo bong chi ding le notice la bong ho hi azat chu ma he Hindu sa khwa bong ki sei ho chu hi poi ti da ko how kip chu differentiate na bol dan ham ke how kip hi na chom adang te how kip hi na chom how kip zat chom na koi dan ham no na phung chi ke nei so ke so suppose
Zhou nang chu Zhou ni chu Colonel Zhou ni chu. There are many Hang Sing who belong to Zhou clan na Zhou tribe ma chu Hang Sing tam tam chu Hang Sing tam ta chu pai tia um kin chu hi chi sak clan ho chun ipiti de ha clan hi chu mang de lo pi chu but ma Zhou si chu linguistic basis a chi ya ho ki mo chun dunia bang chu Hang Sing bul pi pa chun Hang Sing ho chu Zhou a hi poi enforce bon lang all Hang Sing have to come back to Thadou tian lang le thei lo cho pumon chu ethnicity affinity chu mi so ke tan tin linguistic basis ana he chu platform pa chu ho ki platform pa chu ka hi wa ga chu anti Thadou activities le pro kuki na support na group ma chu apan ja chu ke personal level chang yong to kha ke se hello chu mi dang tam ta amina official ne ma ho ki ji long tam ta am chu da chen chu sei kham discuss ting be se ngai poi ka ti thu na ma ale ichi to how kip hung ki ji hi na how kip te ma main zong e san te suboi ma singin den a thoba ti holo ha suboi ven to pramor zong suboi ven a korongan ba le to ai bitai sekma ya arambai de leader pa na Robin mangang ti pa lo hi how kip ki ti te how kip te na suboi ma jen kari no ne sibu ti ji ven na ato e hin kap e hin thata hin do zong how kip te samna sim ding a hung zong how kip te ti amo hin nang hi abang kom le CIT a na hin gel ba na hin bol sa diam ti jong kan ki sa ji hin ai le tu hin ku ki zo cha te la na MLA thum hi awa mang tai na awa mang hoi her sau hin tu hin ni hi substitute au movin abali piti ipi hung ti ding ham ti hin ngai dan hin sen lang amale pi niam cha hi amasang apa na offer na ki bol mong ham ke gel dan awang chu pu nagle na pu sing son jong seitan na thing noi lam kai khat ki hi ai CMLA khat ki sot kai ti mong hi pi tup naw ham thing noi ti government do hin na ti ulta pulta thili bol ham ai lo wale mihem khadi iki train na langai chi lo ham ke hi military officer ka hin tu in YouTube kan bol YouTube to hin akito mo na ima cham pon in la injection kap ding khat ministry post aung hi aboi na ziam pumon chi chu vet dan ja chum chum ma ipiti de ha chi India hi civil service to ikhat hi profession hi politics profession hi criteria am lo so civil servant ho bang hi any degree any bachelor degree in abol thei cho captain tam ta civil service a lut ka het jong cho major zo wa civil service a lut yong ni ma cho na ai lo MBBS doctor zo wa nurse zo wa civil service IAS a lut ma cho political career jong cho same thing criteria lo hi na hi ti be se a judge bowling judgmental leading be se wa cho kanom pon ke wang cho second thing a chun SOO agreement to army to 2005 anak kayo hitan 2008 ya to state government o kayo wa without affecting the territorial integrity of Manipur shall abide by the territorial integrity of Manipur ya to soy akayo hitan ale government to suspense a mo hitan ke kap to loading ti ground rule to stick ta a mo hitan so ya hile kapding chum to lo cho kapding chum ta lo wa hile chun negotiation la solution ide ya ile chun a government na chu pan ngai tia chu u sem tin thang chun ji nu chu government na pan sa chu na vet na hi le chi chu ipi a ki het na mam na ale to ka mu te dang hong ka mu wa dang ka lo hi di lo chu a story ji ga vet ki na ile KNF chu SO a lut la chai na pen a last pen hi chu kampo pi chu pi sin na mi ti le SO a Indian Army to SO na nei ho chu 2005 a ko vele chun ZRA KNA UKLF ki ti ho chu KNF ko na zaw lo chu pi a zaw lo ham ti le am ho ku cross border ti ding ha valley based insurgent group mai thai thing ho kap do no do ding ha chu kampo pi strength sa ko mai thai thing noi ko a presence ko very minimal hi chu their contribution to nil hi chu ale KNA chun kampo pi hanga even high pi chan chiwa KNF tu pu sem tin thang kip ganin atu KNF operational area zo si ko take over na dinga ko ana hai army ho ton ki thu ana pangai chu ale last option a chu pu sem tin thang yong chun SOO agreement chu na chang sa la bol le 2008 ya chu an
kila lu ni cho UPF an form cho pumon ale tu chunga chui ka ve na hi le nana za di cho ale SO chu sui ka kai ta wa agreement chu sui ka kai ta wa ai ai le chun Manipur ke lo ding hi ai le chun Manipur ke lo hela political demand solution di ai le a government to persuade bo na dinga convince na dinga lobby na dinga chu MLA chu amho de asot nu chu la tu ni a bu sem tin thang chun azinu sot ja chu len kha pi ha di mo chu mi de lo chu a ji chu adang MLA ho yong chun ama direct immediate relative ho sot tho chu na ama asai sei nung ding ho sot tho chu langa yong chu ka pu chu cham pu langa yong abonai thing noi ho thu chu chele chan de la yong sai ku la yong chu same thing it ho cho pumon problem chi pham tela a solution chi focus ngai cho solution focus na dinga cho ai mi ho yong chun vote chu hape ase lo wa thing noi ho sei chu mo bol sa wa de bol so cho individual rights um hi jong le ale tunia chu MLA hi ji wa chu BJP property hi cho mo hi het them ngai cho ai ethnicity sa nga chu a party kaina pa chu sacrosanct idiha supreme na len zo cho thune chu len zo cho pumon to ahi example la ga se jing dinga chu ni pa khat chun achan nu ji nei do chu aji pa thu len zo ha a pa thu len zo ham equation hu ting le aji pa hi ji ta bang ta cho to ga se jing dinga chu ale BJP MLA a isot do chu ticket chu BJP a isot do chu ale puchin lun thang ta pi kim neo bang khu ai ma local party ai shot do je wa chu dingun to kun tele ho thu chu nun theu boi lo chu ai ma BJP MLA hi je wa BJP ho thu chu anu nu ngai ya chu ahun nu wa hi le deputy CM han lo wa hi le chun abuling khu nu wa hi le thing noi khat ding chun pi ha MLA te nai la di point ya chu conclude bol ya henge adi point yu le thing noi khat chun MLA te lo ding hi a government ka ding mo le SO pi bola na lo ham na SO la wai bola Manipur integrity ke lo ding a se yo ham na it's hot to 2005-8 na ball hill hot to se le kana diu hi tan nang na ball masat di ding ngan chen chila chu ne het chula ke pe do to ngan rival group tam de se ana organization na tam de se wa khat IB ro to pang khoma khat army to pang khoma ta khat ke to wa internal conflict tam na mo chula na ne het hi ya ke sa nga na ai ni sunga na thi lo to hi su group lam kai hona seva le hin pu se len jong mun tam ta na sei jing da territorial integrity of state hoya ki ji kham territorial integrity of state so lo ki mo ji hetin nai nan se le la non negotiable hen tikinin of course zan mang hamo ka thu za pi ti tam hello Manipur territorial integrity pa hi ipi ham ti hi het ngai cho pumon hi mi pi mislead bol lo ngai cho Treaty of Yandabo akona chu present Manipur territory hi hungumai cho Treaty of Yandabo 1826 akona chu East West North South wa chu more apat mauget na pat jeriba mapat behiang sung si hi Manipur boundary ta cho chu carry forward hungki bola merger agreement masanga chu Manipur State Constitution Act chu puti si tian kham di ho leadership na chu Manipur Constitution Act nga yong chu before India ai lut masang ge wang chu Manipur in ama constitution na ya chu pang hiu hi chu het lo ngai koi mani deny lo chu ale merger ri bol wang chu hi size hi area chu ilut hi chu ale Mizo National Front MNF in agreement akaya yong chu Union Territory of Mizoram se bo apply here Manipura Mizo te chen la cho sampula ho pang di lo cho ka sei nom pen chim tele he chu Manipur territorial integrity pa chu ke lo ding a hi le tia chu Manipur government no chu party a hung pang hi na he chu non negotiable hi chu ale he chu non negotiable chu tu chung ki me te conflict ho ma hi le chun piti de ha su group mo chun Manipur chu government chu mấy thấy government hin mấy thấy government giàu là direct center to negotiate ke bola hitai hi je chun tripartite nong chu bipartite hi tia hi haptai zat ham khat chun se yo chom khat jawa chu bipartite nong chu an zo lo phat no ba ama le ma ki expose ta cho pumon na a chu state government na yong chu Asok Kumar hung jawa so en kaya
na hichi state government achu biren chu lai si achu biren chun SO chu disturb kit he ti jo wa chu PR koi wa biren lo pe na chu SO chu extend do chu na BJP central government chu ka ti he pumon state assembly a yong chu ala wa ta chan bol ai ma condition lin pen chu Manipur territorial integrity ke lo ding chu non negotiable am ding ai wa nga chu to pave way for the HSO agreement masanga chu piha it's just only an agreement political solution ke pidi heti assurance umlo ai wa tu chunga chu yes this will be followed by ipiha tripartite dialogue na dialogue that dialogue will pave a way for negotiated political settlement under the constitution of India Manipur ke loading tripartite dialogue pa hi ipiha negotiated political settlement nading alam PC mapang ding tiwang chu tu chunga chu akilam do bel chu ai wa chu hichi negotiated political settlement ding pa chu hok pa chu Manipur ke lo ding hi ki pa chu ki chi chu cha chu twisting na thu changa chu you don't need to play with words na legal law lang pang be se lo ai ma he kyo hi agreement in se le pon rom jin grammar class Dr. Selin grammar class hoi do ai mi te ko ma hin lapat dina noun pronoun verb personal pronoun adjective active voice passive voice ti hovel hi halhat kaung kizil phot diu tu tiang le hi detail ta ka hin study diu hin tina je chu grammar hi ka them be po bena ke mi ti kyo he ka ki ho tiang jong le grammar ki hil na lai di basic there will be kitia will be a negotiated kitia hoi la past tense za ding hoi la first form za ding hoi la second form of verb za ding ti ho he alkhat a doctor lang ho doctor mina doctor kizi ho na injection lang hilawa a DR a PhD doctor lang hon halkhat hil chedi ben koitin ale to nang muda na hi ka chu khat da sei lang na khat ka en nom chu iphami ti a hi le government of India chun Manipur government to kitwa SOO UPFK no to kitwa policy khat asi mo cho hichi policy chi pham ti le SOO agreement hi chi cho this is the policy of government of India hichi a chu Manipur ke loading ki ti hi zaw wai cho na hichi SOO agreement na hi ale hichi policy chun SOO group ho cho kan ta ya chu Manipur su ke ding ki ti hi adai lo jo wa union territory ham separate administration ham Manipur su ke ding hi current policy a hin azau poi ti a hi government hin sei ji cho amo le mo hen wi cho pumun na thu a cho mo agreement pa cho hen cho ai ma direct a cho sei do lo ale UPFK no in it's agreement pa chu an kip sei ki na mo statement na the current policy of government of India does not allow or permit creation of union territory or separate administration. I think mean as che tau chula spokesperson te ni chi government policy song chunga kizi hi poi helzing te hi tiu chula idin koi tin na ale it's a policy to helding hi le chun government of India in policy to helding it ya le counter argument chi phamti le SO hi government of India policy ading a hin a hoi poi go and change your policy chi abrogate bolivin lang crack down bolivin lang law and order hi hills are restore bolivin lang parallel government kiran tabang mipi kisugan thai pa hi lado uvin lang SO hi agreement hi khialunat ya hi le hichi sung tuma ki zilo hi ya hi le government chuna policy chu an khial de cho border fencing hum ki chai in highway hum chi chai in na kumon vet ngai cho railway hum thung in chi teng le chun tu a biha hills are law and order ama khu na choi thing noi ho chu relevant hum down ting le chun hichi a policy yong che SO jing yong chu adar card po ye naga insurgency ki chai tai mete insurgency ki chai tai your SO is done ting le chun hita ki mo chai ding a chu mo ham na a movement nei lo to khat diu cho ya chu pet na ga ti sei khap na ding a su to ngai lo cho movement khat chu ne ya separate administration ti de ya hi le without breaking Manipur hi ai jong le hata chu sei ngai cho pumon na ya chu hichi akichep mo wang chu no double standard here they are going to face the reality bipartite chu tripartite hung ki tho ta banga justification point ani lo ta bang chu hung tho de hi ai le hiti hen ki hon ka movement ka hin che pp di ni khan ni tiang le na wa si to hong ki chen ma sang je tiu te na a je so ki tia ki cheng din mun to ma nom ta bin lim rong le
na kila khome le ben fot chula na ma man lim nan nin thodi lo ham hoi vasin dong pata khana status a koi le ta na vasiton ni khani teng le na sian ang koi nu na sian ang koi nu to hong ki ko masangin itiam khanin separate administration hin mutabe ka tin na manipur hi bifurcate ni le hoi lang na zon dem ki ho lang or e san lang hiji ki ka chu ga bet ding khat uma na pumon manipur chu ke lo di ya hello ke sa te tu ai ni kyo na ke sa ta di te ke kyo chu ka ke sa thau diu hiji chu asu men lang asu lo pen zong le ke ni asu pan kila thau di na a ke ni ko in lang hile nang hoi lang na zon dem manipur su ke ding ki ti chu ku ki ho na pat nyong lo chu na ho na pat ma sat chu manipur su ke di ki ti na ale ke sa ta di tango hoi ti ibola na khuti ke sa no mo ke me san te to ni kitchen ki ko tham va si to ni kitchen di ngai tai a kitchen ding no min lang manipur ke sa ta di te hoi lang na zon dem kai di ang lang na zon dem lam ka lang na hung dam manipur ke ding chu piti de ha next to impossible la hin ke sa ute ke sa ta di ti so ke sa ta di hypothetically ke sa taw ite ka khu ka veng ka gam le sit chu son of the soil ke ina chu uma hin na chu hi cha chu be di kai hin mi chi piti de ha ke la infal mi ki hilawa infal brought up la ki hilawa na ke la piti de ha infal agam la ki nei lawa le sit la ki nei lawa ya ka chen na ka khu ka veng chu sa hin chu hi cha chu di kai yang a hi apa ke ni chi statement khan bol nge henceforth Michael Lamsatang declared to himself that as Manipur bifurcates into two distinct states or union territory, he will abide by his peoples and he will come back to our own land, leaving Imphal behind for the essence. Tin ki jile na Imphal na chengam dam ki heta lo he. Chi identity chu Thadou ho chu Thadou ka hi jing dia hin ku ki ka Thadou la hi ku ki lo Thadou la ku ki chu no more Thadou zo lo ku ki zo lo ei mi te tin na hi si platform hen Thadou la ku ki se da tin thiu hi phul chu riêng ini cho ko se lo de mo nui di lo cho Michael serious ta na an neo na mun zo sia ki boy ta litana ki boy mauwa ki boy lamga ki boy e santen sagop binai be no o keng ten ni malo thai mu a ko ma na holoi di de chi halkha na hung ki gel pha dom men lang pan khom lo ai thei ta poi na kang ti khat to na pan khom lo hat na hi ti mi tam ta in lung ki to de la gola khom ka henai poi ti hobe li cho hi to na me na hi choi thu ta hi pon ai le the lung leng so na ga zawin si ka muwa pa na hi nang bang tham khat seizo lo hela hi na faro lung chang kana put de ta hin mun da na zaw tiang le bolai tai kuki nang chu kuki chanin sei lo le chun kuki hi lo win ko na mun ten ti ham lam dang ho na Michael Thuphon lo like to hi first half tu nang Thuphon to hi ke Thuphon ke thu hil na kuki mo se di lo cho I hi na kuki an no kuki te ti ve khat ti ve ni ti anang la kuki tho as a brand ka ti na pom lo thu chom he na pom lo thu chom mi ta le mi te ni ne naw ita kha naw ma hi le bola imini ga khele le du ham kuki mina hum ki do le kuki kai ta po tha do kai ve tha dom na hum ki do le kai ta po ve ai du da kai ti a rolling stone gather no moss tin ki chan kuki chapter le tha do chapter chai hi tin ali bola just chom chain hin answer hin bolo dalung leng so hi to bang bola hi to bang itom bom na ga hi la jeng ham ki ho adinga lung leng relevance bang sa um pon ni jong le lung leng yong hin discussion interview bolding sei jing a hin almost kum khat thing de chat ai tan ka ke man lo ya ju ka bon man lo hi ni khat ni chu an sei kho ten ya chu in no ying le ke man lo ya chu
almost 7-8 months lang hitan nang to yung interview la ding chu kikiman lo hin na kikiman lo hi ema point of view ka bol tu bo nothing personal la koi ma vet dan yo ma cha om di kon favor ka bol be se om pon timing ke tu ja chu ka bol hi oi lai media hi le ke chu koi media hi jong le accountable ka hi cha chu I'm ready to face na koi le ale tua kung fu master na kung fu master sifu chim ni se nei pau he alim kha hung ta to na amai a face to a to kha hung kita khom ne a kilo na kha zo min hi ama hi to bang mi an muam mi pha ham mi si ham e kya abang anin dancer he ti na hun good festival lai lo Thadou te hun festival vela zong agalam ji alam na zong min na athu na zong min kung fu so na zong min masangin football game hanin hem chan hi tu MLA ho choice hin na elam MLA ho choice hin ana dei elang ho choice ham yes elam ho choice adi che ama hi harmless ti ding ham ade dei ball na theyo biren banga kho piti de ha confident ta ai lo le piti ha manipulate piti de ha ball thelo ti tamang type thim khana khu hilo hi na ma chu ama chun just daily business ti ta te policy thu ta umbe se lo a government chu daily business mo ran mai policy lin ta vision lin ta dream lin ta ga nei be se lo ji chu tu MLA ho hin adei wa hin biren chu any kind of policy khat sim ding ti on le ha sa so hi na MLA ho chun ja chu MLA ho choice hi ti yo pa chu ke wang chun kamu don khat a hin ami hi na wang chu dei omin mi pha hin na ku kem chan jong kho a hi 2002 till 2002 kuma Manipur integrity boy chung changa chu ama yong chu local party regional party khat ni ki simin DRPP ki ti khat biren no to Dr. Menyamani se chana kai ku hem chan wang chana kai pon ai wa chala ong chun Manipur integrity su ke lo ding ti ting na wang chun su ke ding ti ting na wang chun ama yong wang chu emotional ta chi DRPP founding member la chu pang hi je chun piti de ha ga mo bol thei thil wong che di po ya policy chu ke to lo wai le ai hin ita exceptional ta extra brilliant be se ga hi gai khat be se awang chu hi be se pon otherwise emi ho adinga chu best choice best available choice hi ye biren alternative adinga chu ja chu pansen na piu he ti pa chu kamu dan khat ne ke mu dan nang mudan chu adia lading ai jeng ina nang ma thu phone hin na ale nang adia na pu almighty biren la hoyan hung tam hoi lang sia na ki nei tam politics ki ti chu pumun tenure term ne hin na 5 years a ki henga hin pugin son ho tu na kai ta pon a kai lo le holan ge tam ti ta bang type thim hin ni him chu po ram lo ting la chun chu ti chu hin ai wa nga chun amo adinga chu end of the world let's see the chai tai ti di pon there are thousands of ways where politician can come back to power na tenure term the election om ti ting na chun come lo back ka ti dan chu na Michael ka ti dan chu biren chu hero to zero a ko jeng ham simni sala para direct ai chu BJP hong chen arrangement na nei te di wi na BJP ai to chu nang ama thu phon chu hal khalin se ton anang biren chu na sifu khat ya na ki nai ma mau ya na het dan khat be imi pt he dingin nang hi CID to ma ka ko ni bin na CID PID yong hi pon atil chu common tu ai Manipur ngai chat pen chu common goal na chi khom ni chu ngai chat hin common ko alang acceptable consensus so ngai chat hin ei langa hon no mai le lang no ngai chat hin chila chu bridge ball mai chu ki hin echi BJP ho chun ki ho hi ji chun government for ai do wai le Kolphe thundering lightning hun la ya chu binen nong chu pangai tan
government chung cái form ding hi ti cho mu tan gung ji ti cho ma nong chu indication na pe ma yong chu pang a hin BJP lam kai ho to chun ke kim tu jing a hin government formation ma sang la chu ama chu national level politics a du ding ham ai lo wa hi le chom khat low profile la ko yu state politics a hung kit ding ham ai lo wa hi le politics a ko retirement a la ding ham cho thu ni option nei hin hi chun mai la ma hi ti hung chi ding ham ki henai pon na hi chun tu a chief minister pa pu hiam chan hi performance jong chu hung koi mo ki hi na ma hi a hoi lo wa hi le chun billion chu hung kit thei khat hin ai lo wa le billion chu central langa bitiria Assam CM lui pa biplap dep ai lo le Assam CM lui pa sonowal tabanga ko central government na central leadership national politics a chi ding ham ai lo le politics a kon ka retire try ti ding ham chi option thum hi ne hin na ama chun enong hiti le khati le tiom ka heti pon chilang pong chan chu mo personal career hitan central government adi a Amit Shah to home minister to BJP lam kai ho to iti understanding ne yo ham ti pawang chicken nong ka hetchin di po ye but something ma khat wang chu te nga lo ding ham ti pa chicken ka ga ngai dan khat nei nang asol cha pa ben he lo wala ki ho adinga chu he na ham santin a Kolphe be ai lo wala hui nun ben na za kha lo mal khat amui nam ti ding ham na chilang pong chu ki hetalo chu decision chu lai ko na la bi ham ti chu arrangement chu en ki hetalo hin tin na spokesperson ya neglected a hin ko yo ham hide lo pi chu chilang pong hong chu hide lo pi chu chi BJP chu ni parents mena bol ham chi chu en ki hello hin tin chi chu hello pi hin sai ding yong chu i thai lo cho na ale tu hinna Michael nang to jong anaki close ma ni hiwin AK Misra chu aki replace tan na hi si AK Misra ki replace hi imi sa te dinga movement hi ichana effect phadham elo wale gang zo dinga na mu ham chil AK Misra to chi pi ka ke close ne hong chum di ma kain kalo hong ki ha la hi le hem khat pi ham government in pi hi present crisis pi ngai dan ne ham pi ja chu approach ka ga bo la hi le ma yong chun patiently a chu tham khat kai ma perspective pa cho ngai la non ja cha chung ki ho ki 2024 a ki he be ai bo 1 to 2025 le ahung hi pai kit le ka close be se pon close yung ti yung ko ki he masang ko ki he ka pon tu chunga bo ka he tai the political ama 2021 a retire hi tan na re-engage ke bola North East Pumpia insurgent group ho hi piti de ha ama chun negotiate a bola hi North East advisor hi na chu bola hi idea ma na ja chu ma to ka ke na chang ya wang chu ke nong ni wei thum wei ta mang ka ki mu pi dung ji wang chun ama wang chu Manipura thinglang emi lang ho adinga wang chun ama wang chu apa le yeng ye adei le yeng we emi ho adinga wang chu plus point kan kamon to ata pa hi tilang pang nei dam chu kyong ka he ka pon ate ma te tan kun som se gi wala hi tan Manipur le su nei yong le to present dispensation pa to hin ti chan ge hi dem ti paung je ka sei thei pon ekem strawang chu emi ho adinga chu phale in kamun na ke mu da na chu thil he thiam je mun i chan ge khel pa hi le hen tu tin dan am tan interlocutor ho hi ein government chun solution kha chan bol go na hi FNTA ho model type ma chu hung chi ding a hin na Manipur ke lo hi la development perspective a hills lang chu development package pump in bola insurgency shoot down ding thing noi ho chu one time rehabilitation na rehabilitate bol do ding ti chan plan mai the hi to pa hin ekem israel an bol do pa head do pa hu execute an more bol long bai lam hin na but MLA election masang awang chu solution ma cha bol po tin after MLA election zo phating na wang chun next MP election 2029 ka awang ko imakhat wang chu autonomy khat tamang khat wang chu na nga to emi lang wa de ki bang kim khat wang chu han mo bol du wang chu ken speculate ti ding ham yin mon sang ta ka nei thoi
nagin mo ho ahung guil hung set jin na hi jong hi ta san ei dol khatam khana hi kivele hoi lai lam khada ata hi ding la hi lo ding chu GMFDL la jong ki phong do nan tin ai le na in chu akihal ta na Michael spokesperson BJP Manipur se la spokesperson jong ne hin BJP te hin whether center or state compensate hin bol thovam But man about point tu lang tu chẳng ye tabang compensation to BJP provision on a point. you know as a BJP hi jong le lam kai khom pi hon Michael si nain na ki halom lom dan hal khat be cement be nga bek som jol hung pangi ti velum lo ham Chelam pang chu koi ma yung om de he tu ye ya. ale Michael tu chung thu pon hi hung sau jep thim tan a chai na ding in ke kalung ge la kalung the ma khari le si people's MLA ti concept ko hin na a chai na ding to kilonian si people's MLA ti oi hal khat to iti dana na muwa iti amawa ding le mi pt he ding IP thu vai tha thu phon vai tha theidam hin seo Pumon politician ho hin any cause a zo lenal hi jong le na power retaining ti hi agon ji mo ngo hin mi tam ta yung chun ke yung as a political experience khat hi na hing lep MLA khat aspiring or intending MLA khat hi na chun na ti ta te IPTI le chun Thadou hin na sei ham Thadou hin nga in lang kuki lang hin hung in lang TSA hin nga in lang KSO apang le chun vote na mu zo ding a hi ti ho tapang ho he tam ta in nang conflict masanga ko na chun na sei yung a hi heting khat tu ide ha politician dang ho hi ke chu activist background ka hi in bureaucrats background ka hi po activist ako na hung background khat ka hi ale kaga vet nom kaga sei nom chu hi power du chat na chu bol thei yo si chu mo bol thei til ti pa chu ke ma consign chin na phal lo khat hin tu chung people's MLA ke ti ka vet na hi le chun personally feeling I'm me sentiment emotion ni ka het ji chung ka sei nom pon nahi wang chun sei lo thei lo khat hung ding tan hi chi kal wala hypocrisy ti di ha Thadou pawa hi ki sei ding ham ka po English pawa hypocrisy he chitabang kalwala piti di ha na zole na la ki lep na tabang hi kamu khapon leisen na aji choi pham ti ya hele ku ki te property ham saikot MLA pa chu ai lo le BJP property ham he chi hi umai chu hingle MLA pa chu ku ki te property ham BJP property ham he chi hi umai chu ane amani yong chu BJP party BJP property hi na BJP family hi na chi hon cho meeting a chi hona meeting a chu ga chi hon hi chu popular government formation ding chu leader of the house hen ding chu mu hon chu hi ja chu chi hona a chai na piti di ha preventive measure ta bang thima ki chat man ji ham cabinet minister kala le ka in ki hal ding a hi deputy CM kala le ka in ki hal ding hi ti ta bang khat fear khat cho nei chu ale a MLA kolik chan hom pi puelam khaute pu no sang dur pi nem cha ho chu na am ho chu trade to hi vin keng hi people's MLA ka hi tia hung po do ta bang type thi ma bol chu ale hi cho chu mel set mana pu chin lun thang bang chu ti la lu de wa people's MLA a ki het lu origin chum thei lo chu chi ta bang hypocrisy ka ti ne chu chu mi pi ni het them liu chu ale question khat ka bol nom chu tu ni a he MLA ki ti hi chingme ro nga Manipur Legislative Assembly nga Manipur administration no ya dinga ti heng hiu cho ipitiket ni le ti heng cho mi pin a hen hi cho lut ta cho ale 2017 MLA election ting le ilhen ki nu le imphal chi na di ma hi tho cho 2032 ting le heng imphal chi na di ma Manipur administration di ma hi cho ale me hei to ki do yang ho chi imphal ai so go no ham na question cho ale puchin lun thang bang chun me lei chu greatest enemy he ti cho na ale enemy he ti pa chu imfala isol go wale asol go mi ho chu mi mo diu ti ne ta cho imfal lu thei lo chun secretary phathei lo chun MP khat nia delhi phathei lo khat chun ti MP fan agala development sim ding ham gelin ka ti cho tu nya mi pi ho voter so ka ko ma question ka bol no me yes separate administration demand to SO group on carry forward about so na pumon zomi kuki mar so in so bona zao cho chi cho
anh negotiate do pau chu kila ding cha chu lungoi di ya chu kon kholo pi chu ale MLA ho chu role chu ipamiti ale BJP MLA thu nim de chu ya BJP MLA ho chun ipiha no infal na chi di wi ti ale ka chi lo di wi ti ki resign je nga no thu ka ngai po ti hum ki le chun chi hi le wang chun pumun they can be people's MLA because people want administration from Manipur government. Manipur government no ya kona separate and physically separate kita now to achu SDODC ho chu government of Manipur hitlo government of Zalengam, government of Kutilian, government of Zogam, government of Noya of deputy commissioner hi dichu kidai chona dichu ide ya hi le chun hichu gala do leo phadi chu hi separated hi zo nunga amho government of Manipur infala ka chi kit chu dichu hi thailo chu chi lo physically aga chi lo ba ma chu BJP chun government of Manipur apu lu tho chu la BJP akona ki resign na independent MLA ka hi di tai ti le to ka hi chong chu hi lo ba from where people's MLA chu la an lado amale ma glorify ke bol nei bo chu awakar hovin win of chance hon na pu paulin lal se abol nom lo ji wa chu zo ho ke pha ZSP ho chu convince wa no hon pu chinlun thang bol win singa na galam dot ni te ti wa chatina pu le jamang to aga bol go no wa na hichta bang chu bulle bal nei lo best less na foundation num do wa ke bol la hin hichta bang wang hi ai the ya hi le power crazy jong le ni te be se azol na hi bolo phai ti ken ka dei he episode mi ti a hi le foundation num lo cho people's MLA hi na din pa cho personally I machakat kai mo poi kai kin win 2027 election nung hen kai kin win tu MLA CC ko ka sa poi na ai wangin na duty chu mi pi hep ding mi pi zo war hep ding mi pi le mi pi ke na sa ding ham ai lo wai le na constitutional duty chu infal chi assembly attend bowling ham infal chi nom lo la pi niam cha banga online na assembly a pan ding ham ti chu na chu leave letter la ding ham na pumon chu tho cho 2023 boya pat 2025 PR sung chana cho leave letter last okay cho assembly zo sia leave la lo pi cho pumon means they are still a part of Manipur administration na HCR chu 27 election hung han 32 election hung jong le na boy pi diu chu imfala Manipur assembly me heila chi di do cho mi pi hem hi u na ki resign nom do wai le people's MLA yong sei po hi u za cha nu tai ken piti de ha as a responsible citizen khat ni na ka se e bo ni khat ve da na ka se yong hi put hi chita bang hi MLA worker hon amo ho next MLA election kai na ding imfal chi MLA kai na ding abo loi bo win design abo loi bo win this does not represent the entire MP will aspiration represent point ti pa hi tham khat ka se chat be no ma ki pa Michael tu chung na thu phon hi mi pi tam tai na phat chom bi ding kriali na je chu chi ke ma mai jong people's MLA ti concept hi hoya hong ki pana hoya iti dana hong piang ham koi iti dana people's MLA hong hi theu ham ti hi kanulung boi ma mai nang in hil chenin na hil chen na chu ka pom lo thu chomin ti mi pi te na pom le pom lo thu chomin tin hin la hil chen na ka thu phon sungin na hin bol tan ke pawmin muntinaum hi chi Michael thu phon ngai lo zo se na bonon chi baile pang pha ke pawme Michael pawme pumon